Жалал Абадта энеси менен бараткан балдарды машина сүзүп, улуусу чарчап калды. Облустук милициядан билдиришкенде, кырсык кече саат 21:00 чамасында болгон. Анда BMW тротуарга чыгып кетип, 5 жана 3 жаштагы балдарды сүзүп, айдоочу качып кеткен. Кырсыктан улуусу ошол жерде каза болуп, кичүүсү ооруканага жаткырылган. 25 жаштагы айдоочу табылып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. İçinde adamlar menен istep kүйүп кетиптир. Мына 3 теректе аяктан прямой келип жака түшүп кетти. Адамдар чыкканга успеть этпей калыптыр уже. Adamlar kaldı ki. İçinde kalıp кетти adamlar ha. Мына жактан прямой келиптир да. Урматтуу мекенештер, Россия Федерациясында мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү, массалык кармоолор күч алууда. Чет жерде мыйзамды сактап, документтериңиздерди толуктап алыңыздар. Регистрация ИНН, СНИЛС, ОМС, ТМС, трудовой договор, медкарта, перевод паспорт, черный список, штраф, запрет баарын текшерип беребиз. Эң башкысы сиздерге юридикалык жардам көрсөтүү кызматы бар. Юрист Канатбек мырза менен байланышыңыз. Байланыш телефону +7977 736 1587. Бишкек шахта жолунда жол кырсыгы болуп, азыр кызматтуу унаа менен арттагы больницага апаратабыз, жарандар оор жаракат алышкан экен. Кызматкерлер жардам берип, сопровождение кылып алып келди. Жол кырсыгына калды. Başlar gelin seçeceğim oğlum. Boyun nemeye okap edelim. Özümüz kanat olsun. Kamasını ödüyoruz. Kızmаткерлер жардам берип, сопровождение кылып больницага алып келди. Жайыл район больницасына. Жайыл районунун больницасы экен. Bana olsun, ben bir yıl kıyналдым, uzaktan kıynalıp çatar. İnşallah bu insanı da götüreyim. Karanızlar 50 milyon çoğult kaldı. Karakta 10 milyon. 60 milyon çoğult kaldı. 100 milyon çoğult almayız da 2 günde. Ne 2 günde çoğult çıktı inşallah. Досум, сен эң банк номерин айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19 14 400 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Араван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Men бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме анан бул жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да. Кадимкидей анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлер массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле эдин сакаттары деле салып койсоңуздар болот.
өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Assalomu alaykum do'stlar. Kechasi mana 3 oldu soat. Lekin uyqu yo'q. Qirg'iziston xalqi oyoqqa turyapti ekan. Bilasizlarmi nimaga? Hamza degan 2 yasharlik bir go'dekchani boshiga juda ham bir og'ir sinov kelibdi. Avvalo bularni ota-onasiga Alloh taolo o'zi bir sabr bersin, kuch bersin. Iloyim shu sinovdan yaxshi o'tib olsin do'stlar. Shu go'dek juda ham bir og'ir kasallik bilan og'riyapti ekan. Mana o'zingizlar bir ota-onasini bir so'zlarini eshitdinglar do'stlar. Babam Hamza dünyada öde sirek izleş için meni orup жатат. Al orun dərsiz alış üçün bizge ayağı çoğusunma qacet bolup durat. 170 milyon som. Hamza'nın içine almay жатабыз. Hamza'nın bari silkenip kaldı. Umutluğumuzuma bir tuğandar. Мен Хамзанын атасы Руслан болом. Хамза 2 жашта СМА деген спинальный мышечный атрофия второй тип деп диагноз коюлду. Бул ооруну токтотуучу бир гана Золгенсма деген дары ушул ооруну толугу менен токтотот экен. Бар эми Алладан иншалла биз себебин гана кылып жатабыз. Mana do'stlar o'zingizlar ko'rdinglar. Hammamiz farzand boqyapmiz-da do'stlar. Hammamizda farzand bor. Farzand qanaqa shirinligini juda ham yaxshi bilamiz-da do'stlarim. Qarang 2 yashar bo'lib endi mana qo'liga kirib qolgan mahalda shunaqa bir sinov bilan og'riyapti ekan do'stlarim. Kelinglar, bu qarab ko'z yumib o'tkazib olishlik bu to'g'ri kelmaydi-da. Do'stlar, kelinglar bizdan birlashib turib 1 so'm bo'ladimi, 10 so'm bo'ladimi kelinglar do'stlar, yordam berib qo'yaylik shu jajji go'dakchaga do'stlar. To'g'risi uyqu yo'q. Chunki shuncha odam, shuncha xalq necha kundan beri mana yugurib yurishdi ekanda do'stlar. Va bu ehsonni do'stlar o'zingizlar bilasizlar, ko'pi ozi bo'lmaydi. Va ehson qilishlik uchun boy bo'lishlik bu shart emas deyapti-da. Do'stlar, 1 so'mmi, 10 so'mmi xalq yig'ilib qoladi do'stlarim. Kelinglar, yordam berib qo'yaylik. Shuncha odam jaji go'dayda orqasidan yuguribdi. Bularda ham o'zini oilasi bor. Bularda ham tirikchiligi bor do'stlarim. Lekin bular ishlarini tashab, shu ro'zani kunlarida, ulg'ayim kunlarida ehson qilaylik, hissamiz tegib qolsin deb mana yaxshilik qilishib yurishdi-da. 1 so'mmi, 10 so'mmi? Mana men hozir shu ekranga bularni M-banklarini chiqarib qo'yaman mana. Bemalol shu videoni pauza qilib ko'rib, o'zingizlar hissinglarni qo'shib qo'yinglar do'stlarim. Birlashaylik do'stlarim, kelinglar. Yordam berib olaylik. Iloyim shu Hamza ham sog'ayib shu ota-onasini qo'liga tushsin do'stlarim. Maza qilib bo'lam, xursand bo'lib duo qilishsin do'stlarim. Kelinglar. Uka zakotlar tarqatyapmiz, beryapmiz, kimga beraylik deysizlar-ku. Do'stlarim mana sizlarga videolarni qo'yib chiqarib beryapman. Birlashaylik do'stlarim. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Vaqtlar zımırab ötetin biz günde canıma жақын деп сенбеші ешкімге бұл тағдыр сенікі жазғай табасынан өтетін кететін сынаққа дес бермей тұрсаңшы бұл енді қарама жан жаққа мықтылар жетеді байлық пен мән